Mureri wa Kikuyu Vibes gakunyitogene muthenya umuthi ndi mwihoko ni undu wa maundu matiganite muthenya umuthi twi parento ya Adesagu no ngirora kinya thutha wakwa ni mukuona andu a boda ni mokite meyumiritie nigetha tuko celebrate nyina wa Adesagu na rero uria gucikite guku otorio kuona andu a nduthi ni makeneire njamba ya mwihoko njamba iciareirwo guku njamba ina over 1 million kumana uria wa Facebook na ukira ukiona guku nduthi ni nyingi muno tuko tukiona uria guku no githie yes nigekeno muno na no akiona tukita go celebrate nyina wa Adesagu yes nigekeno muno guku mwena uyu wa mwihoko yes gekeno na koguo mwirari wa Kikuyu Vibes imagine guku niguo kuhana mwena uyu wa mwihoko ta imagine gekeno gioka gukungwira muciari na ko muthenya umuthi munditagwo Adesagu nio kende gukorwo tugicelebrate na ngari ire ndirona ikiingira haria iyo niwe kuite nyina wa Adesagu akiona uria ni madoido yeni etago madoido akana jesi aduthi guku ikenete gukena fiu aya ngari no ya niwe kuite nyina wa Adesagu na ni gukorwo tukimwona for the very first time ndamenya andu mutire mwanyira nyina wa Adesagu ko muthenya umuthi ni mukorwo na opportunity ya kuona nyina wa Adesagu na nigetha tukorwo tukimucelebrate guku ni kwa Kikuyu Vibes na ngwiraga guku ri tiko maundu mothe vibes o toria ngwirire mwirori wa Kikuyu Vibes ungiona haria ucio ni mwitagwo Adesagu ni hende akorwo akiamukira mami wao nigetha tukorwo tukimucelebrate guku ukatuthie nigetha ukorwo ukiona uria gukorwo gugithie o toria kuona haha Adesagu nakorwo akinyita ugeni nyina guku mwena wa mwihoko gikeno kihana atia na family yake hau gwe kroge expectation mutumia wake na kana gake ndege makoretwo makiona kana gake kuria mwena wa Facebook na koretwo ega post na gikeno ugira mwena uyu guku andu a media mokite biu guku arorogo ma bloggers ningi muno na nigetha tukorwo tugicelebrate mundu witagwo Adesagu gakuririkania MC ni mundu witagwo wa miti na mundu witagwo Joro Eni na gona MCFD ndamona ari kuria thutha-ini ukorwo Eni na mundu gwetwo MCFD ndenda ukorwo tukienderia eroreri no akorwo no ukiona kindu gitagwo andwarithia nduthi ni machocha guku yandi guku nduthi neo aingi mani for the very first time ndakorwo ngira mwiroreri wa Kikuyu Vibes yes ndakorwo ngira mwiroreri wa Kikuyu Vibes nyina wa Adesagu akorwo akioneka maybe for the very first time they know limelight yes na reke ngwira andu ni makeneire mwihoko etagwo mwihoko boy mwihoko finest oh the prince of mwihoko yes reke tuguta Kikuyu Vibes kumurehera one on one uria maundu megukorwo makihanika na riu ri tondu ni hindi maraingira ri yes tuingie nao ketegira nigetha tukorwo tugicelebrate mambo iko namna gani na ama ni aje adios Kikuyu Vibes Haya, tuendelee tusiendelee? Siku ni nzuri sio nzuri? Ndegwerare maito itoikara haga tagati. Onagura atiriri ni undu wa cameraman na ni undu twi live yes juu wanateseka sana tuende tuchezee mchezo wetu pale bas tufesi na huku na mam akuwe katikati tumzunguke. Kwa hivyo Adesagu shika mtu wako, huu ni mtu wako leo shika mtu wako, shika bass mwambie kwa hivyo tuende pale kwa ile nyasi pale ndio nao watu
wa kamera tuweze kuface huku ndio tuweze kukua chonjo, si ndio?